Njengekhohliwe kancane kubafowethu laba abathwebulayo. Kwaba khona izikhalazo ezinkulu bafowethu ngonyaka odlule. Enanikhomba ukuthi zimphazamisile ngomeni. Njoba sasemsusa esigcawini la kusina khona amagoso. Kwaamaloze engoma lawo ukuthi ingoma mayidlala ababibika abantu abangagidi abama esigcawini la gida khona igama. Kodwa kulonyaka siyathembisa ukuthi sizolenza uhlelo lwendawo yenu nje kaningeke niphazamiseke khona ukuthi nje nizoma la engeke futhi niphazamiseke khona ongeze ukuphazamisa futhi amagoso ngoba ayikho indlela esingashintsha ngayo awathandi kube khona umuntu osesigcawini esina umthetho wamagoso lo akufani namaskandi kwehlukile la ingomeni sithi asidlulise lo okunye ke engabona senikhala ngakho bakhala kwazana noma bengathula namhlanje kodwa bakhala indaba yamaguest ukuthi ingoma yaba mnandi usuku Nkosi yamambonga okubuhlungu umuntu owayephethele lo hlelo ngabona engasekho induku isiqhuma ukuthi awunenzani madoda ingoma yase ebusuku kodwa sizoqinisekisa kulonyaka khona amaguest sizoqinisekisa lokho namhlanje akhona futhi amaguest sisazohlala phansi sibonisana ukuthi azona kanjani ngoba ayisagxa kwabo futhi savuma ngoba nathi babeshithe sayibona ngempela ukuthi kwashintsha umanuthi ebusuku sengena amaguest siyabonga ke bafowethu ngicabanga ukuthi sizwile sonke ukwazelebeka njengoba ethi sazoba nombuzo futhi uyavumelana namgwazela ukuthi kwangelona iphupho kwakumbono wakho futhi ngoba ube wawela abantu ababili abathathu mhlawumbe ngaye inkinga sezike zakhona ngoba wawela umuntu oyedwa ingakho singenayo inkinga sikwazi ukuhamba siphambili sikubonga lokho sengizodlula abafowethu ngeke bafowethu kune komiti lengomazwe lonke la lihlukaniseke kabili khona steering committee bekhona ama-ambassador bese kuba khona nabafowethu ulibize ngesilungu ukwazela leli gama utheni kodwa vote of thanks into enjalo ngazi ama support into enjalo angifundanga mina befuna uyilungise lento okwazela la besizocela ukuthi beze ngaphambili kodwa ngizocela ukudedela laba bekomiti kuqala bese ngicela ngabafowethu laba besupport abazothula naba amazwi athile ngokuhloniphekile ndlela kwethu njoba sikukhona iambassador nje ufuna ngiqale ngalo njengomuntu